October ni som pasari thole ni a bazar thlir tu te chi bai ule tunlai khovel mit phuk na ber chu Gaza in dong na thleng mek hi ani a keini point khodang kan hoi thei bik lova kanom na tangin hlaviau ma se helai mun a thil thleng hian kan fai rel bel hong thei tlatawangin ngai ven lo thei ani lo Israel le Hamas in dong na chanchin thar ilongai thale ang u Israel le Hamas in dong na kalme ka nimin khan Israel sipai te chuan in dong na chu thuang hnia kalpui ngai po ni se anin pe ti an soi Israel hian Hamas te chu Gaza do mek ti kan hria a heti la hian Lebanon atangin Hezbollah ten an ron do ve tan to boka nimin lama kan soi to angin Hezbollah ho hian Lebanon atangin Israel rama thingtlang khua missile kapin mi pakhat thatin mi pathumin hliam an tuar ani kha hei mai ba ka hian West Bank ka po Israel in Hamas te be le na wanga lung oilo na anasa hle a tuna hian Israel e Palestinian mi puite zinga boina chuak lian hle to a hei po hi indona chang chho thut thei ve tho bok ani Israel sipai te chon Lebanon lama hian Hezbollah helpol te hi na taka chan le tan tum ni in hriat ani a nimin khan Lebanon ne na anin rin na lai ram ri atanga kem ni biala mi cheng te chu thiar chu vek tuman ni thu an soyani Lebanon ne na anin rin na lai kem ni biala hian Israel mi te chen na khote takte te som hi le pariat vela oma henga khosa te hi gesau sangsanga thiar chu ari an tum thu IDF te hian nimin khan hriat tir na ti chuakin an soyani Hezbollah te hi Iranin an din le an pu ireng an ni a an chanchin engemaw zat po kan post masalama kan soi to kha kan la hrevek ome Iranin an puya wangin ral thuam pon nei thal he a Iran ram sipai Revolutionary Guards te din an nia wang le an din chan ber po Israel ram be ania wangin hun rem chang an nei chuan Israel laka an kutarang thin hle a inrin ni liam ta po khan Israel le Lebanon ten an in churam Sheba fama Israel sipai te duty na hun po bein atulani phot chuan Hamas te chu Israel do na tho pui an in huam reng ti an soi zui ani West Bank lama po Palestinian le Israel civil mi te intibuayin he boina wang hian Palestinian mi somnga pariat lion thito ni in Palestina Health Ministry chuan an soya heti la hian Israel sipai te chuan nimin khan thu chu siamin October ni saria Hamas tin an be atang khan West Bank a hian boina siam le thu nei tu te beya mala tu Palestinian mi zathum somruk zetan man to ti an soya hengan mi man zinga hian zani somzet chu Hamas nena inkung kaina nayan ni anti heti la hian Palestinian Journalist Syndicate PSJ chuan nimin khan thu chu siamin Israel in Gaza bom tran tira tang khan Palestinian Journalist som pakhat tha an ni to ti soin somni ai tamin hliam an tuar ni in an soi PSJ chuan Israel sipai te bom thak wang hian chanchin bumi te office le media center somnga chu ti chiat ani a journalist pani chu chin hriat lovin anom mek ni in an soya Israel sipai te chuan journalist te hi West Bank le Jerusalem a thil thleng an cover phal sak lovin an lo danga kutan thlaka athen te phei chu an man ni in an soibok ani Israel chuan engtika nge Gaza sipai tir lu don hriat alani lova ma se ni mina hriat tirna an ti chu thara chuan Gaza ma lam chu san turin Palestinian te chuan zirtop ni chun thleng hun an nei ti an soitil ta a heti ni chon zirtop ni chon hulam atangin emo inrin ni atangin emo Gaza hi sipai mangarun an tumta ni in ngai thei ani cholni le nimin khan Israel thona te chuan bom thak chun zom zelin an malak dana le sipai ten Gaza an lu chuana har satnan to lo nan kong an sial ti a hriat thiam theya heti la hian Lebanon lama Hezbollah te chet na wang hian Israel ram shruai tu te le sipai te chuan Gaza lu chu hun hi an pot khot lai de mayangem ti rin na om ni in nizan khan Jerusalem Post chuan an talang Jerusalem Post in a talan dan chuan Israel sipai te hian kum engemaw zat chung chu heti anga in dona tak tak hi an ma chon to lo wangin Gaza lu chuan tum na konga ro man nan siam po uluk thei to pa en non ani nge yarin oma Gaza lu chu an tum thuan soi nuwa Lebanon lama Hezbollah ten lo che ve le chu engtiam ma chon tur nge ti po uluk tak le muang chang zoka ngai tua thatani lo chuan che sual pal om thei ani awangin
Lebanon lama po sipai tamzok inda atul mai thei antiani soito angin nimin thleng khan Israel chuan Gaza alabom chunjom zela Hamas lampo in Jerusalem le Tel Aviv te chu rocketin an kap ve reng boka heti la hian nimin lama social media video lar tak chu Hamas hawin no pangte indo an zirtir lai ani a no pangte hi sipai uniform hak tirin silai ken tiran ni a Israel sipai ten Gaza an lu huna lo beilet turahman an tum ni a soyani heng video social media dar hi mi tuinemo akora camera vu ruwa lak ani a he video a hian no pangte chu silai ka dante indo dante le lo inven dante zirtir an ni a hetiangan zirtir jing a hian kungsom pali le aya no pangte po an omni in soyani boka social media tidar tu masaber chu South First Responders SFR ni in an Telegram channel an post ani SFR te Telegram channel hi mi singruk chuang in an subscribe pa an channel a hian Hamas le Palestinian te chet na le anti dik lo te an post na sa hle a Hamas awin poisai lo nu naw an that live video te po an post ani Israel chuan Hamas ten mi an mana an hren mek zat chu za som nga vel ti an soi thin chu za som ko aya taman ni thu nimin khan an soya Nizan Khan Hamas sipai Paul Al-Qassam Brigade thupuang tu Abu Obeida chuan an mi hren mek te hi zahnia tanga zahni som nga vel an ni ti soin heng zinga zahni te hi mun khata da an ni a midangero chu mun sang sanga da an ni ati Abu Obeida chuan an mi hren te hi Islam zirtir na ina soi angin thataka en kol an ni ati a heti la hian Israel bom thlak awangin an mi man somni le pahnih chu an thi ni in na soibok Obeida chuan atira an man lain heng mi te hi engram mi te nge an ni an hremai bik lo ti soin Israel ram mi ni lo ram dang mi an man tel ti an hriat thu le an hun tonin zirvele foreigner te chu chuan tum thu a soibok WHO chuan Gaza mi puite tan puina tur Egypt rama aphul thlento Egypt rama tanga Gaza pan nakong Rafah crossing bula an chop to chu Gaza mi puite ban phak lovin ala omzel ti an soya Egypt ram official te chuan Israel in bom mathak reng awangin Rafah crossing atanga Gaza atan puina thil sang sang lak lu chu tun thlengin ala thailo ni in an soya heti la hin Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tun thlengin inka hai puan ala ni lo ti a soya Palestinian official te chuan Israel in an beina wanga an mi te thizat chu sangni le zariat ai nan tam to a hliampo sing an pel to ni in an soibok United Nations Humanitarian Chief Martin Griffith chuan voin hian Middle East lo in Gaza atan puina thon lu thuai ani theinan malaka tum ni in na soi WHO chuan Gaza damdo in sang sanga tuile electric te chu ni khat dai pon nei tling to lo ni in an soya mi puite torna in tran don chau ni in an soya heti la hian Israel ram Energy Minister Israel Katz chuan Gaza atan puina thon lu tura crossing hon chu an tum lo thu a soya kan mi te tha tak le tuna hren be mek tele an chung te chu kan ngai poimo beran ni a tual thatu Hamas tele an ma ni lo pui tu te tan ril ru le ngai tu na kan seng lo ati mia mai ni nimin khan Israel ram parliament Knesset chuan winter session nei tranin Hamas hoin rocket an ron ka wanga siren ria wangin an session laklo lai chu mun hi man tlan chezak zaka voi ni lai siren ri hian ati boy ani indona tak tak hi akalvung chodon ti achiang zela nimin khan Israel chuan Gaza nena anin ri na laya sipaya phurlu zuta tengpo tamtak anda to a Israel ram shoi tu te hian Gaza lu chua Hamas te chu an buzola ngei nuai chimi kan tum man ti chu hlenan tum hle ni in alangani bazari lo thira wangin kan lo me